Dobro jutro, dobrodošli u Celebrity Makeover. Meni je danas izuzetna čast i zadovoljstvo što je sa mnom u gostima poznato TV lice, voditelj specijalnih programa na Novoj TV, novinar u Dnevnik HR-u. Zovem ga već 12 godina u emisiju, znate da mi je 12. sezona od prve sezone i napokon je pristao. Sa nama je danas Dorijan Elezović, dobro jutro! Pa ja ne mogu vjerovati da si mi ti danas gost. Pa evo, meni je žao da je prošlo 12 godina, ali ti znaš da se mi naprosto nismo uspjeli nekako potrefiti, da mogu ja i da možeš ti, ali eto, vrijedilo je valjda čekati i zato ću ja s guštom sad biti u tvojoj emisiji da ja vidim što to sve tvoji gosti dobiju, što ja gledam na televiziji i uvijek sebi kažem joj Dorijane, šta nisi otišao kod Borisa, moraš, sad ću to sve osjetiti. Dorijane, redovito te gledamo na sjajnom projektu Ana Rukavina, međutim radiš još mnogo zanimljivih projekata. Pa Ana Rukavina je sigurno jedan od plemenitijih projekata koje radim i koje radim s guštom, ali sad slijedi početkom 5. mjeseca opet Wings for Life, dakle ono trčanje u Zadru za sve one koji to ne mogu, koji imaju problema sa kralježnicom. I početkom 5. mjeseca opet će biti više tisuća ljudi, prošle godine je bilo 8.000 ljudi koje je trčalo i uvijek smo zapravo kao zemlja jedna od najjačih u svijetu sa najviše trkača i mi ćemo to naravno na Novoj TV prenositi i na Dnevnik HR. Koliko ono kilometara si rekao? Ti naravno trčiš onoliko koliko možeš, ali meni bi bilo drago s obzirom da ja nakon prijenosa na televiziji nastavljam prijenos na Dnevnik HR-u, onda se ja nađem negdje skuterom me odvezu na 20 km, ja bih volio da dođeš barem do 20. Pa mislim da toliko u životu nisam trčao, ali evo ja ću se stvarno potruditi. Rekao si na samom početku da želiš izgledati još mlađe, ti sjajno izgledaš, međutim ja sam te danas doveo u kozmetički studio Nice, koji je zaslužan za moju ljepotu i za ljepotu mnogih poznatih osoba. Pa predlažem da upoznaš Gabi. Ajde, to me se baš veseli. Evo dragi Dorijane, dobrodošao u kozmetički studio Nice, ovo je Gabi. Pozdrav Dorijane. Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, kako ko gleda. Gabi, dobar dan. Ja sam evo jako sretan što osim sjajnih tretmana koje sam ja isprobao, koje je i Dorijan vidio na televiziji, danas ćemo ga iznenaditi, mislim, sa 2 sjajna tretmana. O čemu se Gabi radi? Danas ćemo pokazati Dorijanu kako možemo prikriti ovih njegovih par prvih Borica, a Borisu kao njegovu najveću želju uklonit ćemo njegov trbuščić. Jao, zaboravila si reći moju noćnu moru, ali moja noćna mora će nestati pošto ćemo raditi jedan revolucionaran tretman. Kako se zove tretman, Gabi? Najpoželjniji tretmani danas u kozmetičkim salonima su tretmani HIFU, koji možemo riješiti, kao što ćemo vam danas pokazati, kod Dorijana na licu, dakle uklonit ćemo borice, a kod Borisa na tijelu, dakle idemo na smanjenje obujma, odnosno topljenje masnih naslaga. Dorijane, HIFU je jedan revolucionaran tretman, ja se jako veselim, a ti? Pa ja se veselim jer to što je rekla Gabi, ja sad već imam prve bore. Nije to nešto strašno, ali, znaš kako kažu, bolje spriječiti nego liječiti. Zašto ići pod nož ako mogu doći tu? Ti više nećeš imati bore, ja neću imati trbuh. Predlažem da krenemo sa poslom, međutim,
Gabi, našeg Dorijana ćemo iznenaditi sa još jednim tretmanom u kozmetičkom salonu Nice. Koji? Pošto Dorijan tako dugo nije bio gost u tvojim emisijama, mislim da je vrijeme da ga onda nagradimo što je došao evo danas kod nas, pa ćemo mu onda napraviti još jednu regeneraciju lica koja je trenutno vidljiva, odnosno radit ćemo mu hijalonske filere bez igle. Dorijane, šta kažeš? Ja sam oduševljen. Ja sam oduševljen, znaš zašto? Zato što znam da ću izgledat ko na osobnoj od prije 10 godina. Idemo! Može! HIFU tretman lica. Tretman sa HIFU lifting aparatom je potpuno siguran jer dolazi do zagrijavanja isključivo u žarišnoj točki, te nema nekontroliranog zagrijavanja. To je fokusirani ultrazvuk koji je temeljen na medicinskoj ultrazvučnoj dijagnostici, a može zamijeniti pojedine kirurške zahvate. Evo, naš Dorijan je u potpunom zenu nakon ovog sjajnog HIFU tretmana. Kako je bilo? Ja sad zapravo, rekli su mi da kako vrijeme bude odmicalo, tako će biti efekt sve bolji. Ja sad zapravo jedva čekam sutra, preksutra, idući tjedan, drugi tjedan, bilo je sjajan. Lijepo se naslonio, slijedi još jedan tretman, sjajan u hollywoodskom stilu ovdje u kozmetičkom salonu Nice. Gabi, što ćemo raditi? Dakle, dalje ćemo nastaviti sa hijaluronskim filerima bez igle, znači to je naš Magic Crystal preparati, 100% organske kozmetike. Znači, tretman sa našom kozmetikom Magic Crystal, 100% organskom, gdje su rezultati i odmah vidljivi. Gabi, mene zanima kad će onaj moj tretman trbuha, želim ga riješiti pod hitno. Pa naravno, čim završimo Dorijana, ti si nam na repertoaru. Ostavljam vas, bok! I dok naš Dorijan uživa u hijaluronskom fileru bez igle, dvije gledateljice, točnije jedna iz Šibenika, jedna iz Jastrebarskog, te jedan gledatelj, a to je moj tata iz Karlovca, pitali su čemu služe ovi instrumenti, tako bih to nazvao, Gabi. Pa tata, ovo vam je za pite razlačiti. Jel je? Nije? Nego? Nije, šalim. Sve asocira upravo na to, na naše oklagije. Međutim, to su naravno najnovija metoda za uklanjanje celulita i uklanjanje masnih stanica. Naime, oklagijama tretiramo cijelo tijelo, naravno područje gdje je najizraženiji celulit, dakle najučinkovitiji i najbrži tretman za uklanjanje celulita. Osim maderoterapije tijela, postoji i maderoterapija lica. Kao i maderomasaža tijela, tako i maderomasaža lica ima izuzetno učinkovite rezultate. Dakle, uklanjamo podočnjake, podbradak, zatežemo kožu lica, potičemo rad prirodnog kolagena, odnosno na najprirodniji način uklanjamo i naše prve borice. Inače, stručni naziv ovog tretmana je maderoterapija, evo to sam naučio. A sada pogledamo kako blista naš Dorijan. Može, Gabi? Naravno. Dorijene, jednostavno ću reći, blistaš. Kako je bilo? Ja sam skoro zaspao, toliko je bilo ugodno, nisam još stao pred ogledalom, ali ako ti kažeš da dobro izgledam i ako je Gabi zadovoljna, onda sam ja. Ma, fantastično. Gabi, što ti kažeš? Ma dečki, savršeno. Ali imamo još jedno iznenađenje, znači nije kraj današnje emisije, tako da imamo još Borisov trbuh. Je, moj trbuh! HIFU je skraćenica od High Intensity Focused Ultrasound, a radi po principu usmjeravanja kontroliranih ultrazvučnih valova na određenu dubinu, koji tako emitiraju energiju u kožu i fokusiraju na točno određenu dubinu, ovisno o tome što želimo tretirati. Na određenoj dubini ultrazvučni valovi se presjecaju u žarišnoj točki uz zagrijavanje i stvaranje kolagena. Rezultati tretmana HIFU uređajem vidljivi su odmah, no krajnji učinak tretmana očituje se u periodu od 60 do 90 dana poslije tretmana. A u Celebrity Makeover by Boris Kosmač došao i sam Boris Kosmač u kozmetički studio Nice. Dobar dan, Dorijane. Meni se čini da ti već imaš struk. Pa meni padaju hlače. Ovaj HIFU tretman za tijelo, to jest za moj trbuh, je bio famozan. Međutim, imamo jedno iznenađenje za tebe, ipak si ti glavni gost. Gabi!
Pa evo, Dorijanu ćemo kao našem gostu danas pokloniti poklon bon, tako da se naravno možemo i dalje nastaviti družiti. Hvala. Ja naravno idem na sve ovo što smanjuje bore. Apsolutno, apsolutno. Draga Gabi, hvala lijepo. Dečki, također hvala i vama što ste došli i vidimo se u ponovnim druženjima. A nakon kozmetičkog studija Nice mi idemo dalje. A Celebrity Makeover nastavljamo u prekrasnom vozilu Auto Marite. Još jednom ću vam ponoviti da je naš gost Dorijan Elezović i da idemo do poznatog hrvatskog stomatologa Adnana Šabulića. Idemo u Adin.